Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay day tan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapauluan. Kuripot Agastador. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nanang, agsidatay mamad iti bolalo. Makasidsidaak. Ingka gumatangan O nanang, butoy nga roda na, ti igatang tamapana ko. Ne, kwartam ti igatang mo, tawan mo't kwartak. Anya? Amuyo mat nga wan kwarta, ta nagsardang ti trabaho kita. Oh, di saan atila pampanunuto masidaan? Anya? Nagado ti masida di taref. Anya nga dagita amasida nanang. Adda diles, tuyo, tarong, ken kamote. Ha? Oh, apay, agpili ka iti masida. Saan mat nanang? Makaramramanak lang mat iti bulalo kan sinanglaw. Nayunameten ti pakaramramanam. Nawan sinanglaw kan bulalo. Uray kulangan nanang. Uray dinakdakan langan. Ano? 1/4 langan. 1/4 nga dried armang. 1/4 lang nanang. 1/4 alitson baboy. Ay, uray 1 kilo tigatangam. Basta dalakit di igatang mo. Na? Narigat adaw-dawatan ni nanang manang. Amom lang aruden ako ripot. Dawatang pailaeng. Anya ako ripot. Nagdasa nga ili. Special foods ti katangan na. Uri nalngina. Mas daawak akin ni nanang. Gastadura no agpaay iti sa nga ili na. Kastoy taramiden ta ading. Sumambot ta amangan kadagiti gatangan ni nanang. Sige manang. Mangilasin tapay kit din ah. Wan. Nay, apay dagita. Mangilasin kami nanang. Nagkuna, para bisita dagita. Anya? Para kada kami ngayon nanang. Anusan yon, anak kao? Tajay tumasubradan, ti para kada tayaw. What? Imbis ada tayo a pamilya na ti unaan na. Diyay mo't sabali at tao. Kasta nga raw jay inayaw. Maawatan nyo latan.
Diyak maawatan tatang, no kuripot, no pasikat. Ha? Pamilya na kumaan ti unaan na. Ti unaan na apakanan ti kahit ko asawan. Maawatan nyo latan, kapakpakanin na kayo, may. Kaya't mimut aramanan ko mati na imas, kasi iti iparparaman na kadagiti sa nga ili na. Isungaro ti kayat na. Maiturod na ida apakanon iti lechon, special cakes, kun aminan nga special. Naglukay ti kwarta kadagiti bisita na. Ngamnuda kami ti dumawat, ibaga na nga awan. Awan mabalin ka, anak ka. Diyak ba't maiturayan ti inayaw? Isa paspasuro taklatan Nanang, agluto tayo man iti special pansit palabaw. Adoo na iti ingredient na dayjay. Uray simple lang arudan aluto Ala ka ingkay gumatangang talutwag. Tayo nga rod igatang nanang. Na, da kayo ati gumatang tawan mo't kwartak. Ha? Awan naman ang kwartayaw? Awan tupay kada kayaw. Anya? Kuripot at talaga ni nanang. Imot pa'y Sa bagay, kuripot kun imot. Saan mo't ama ko na, ana imped. Tagastador mo't no kayat na ti aggastaw. Pirmi Isa tinasayaat kat inalin daw ko ba nga daw maya bisita na. Iti kasta. Ado a klase ti potahe ti maramanan tayo. Tirigat na, kat paunaan mo't ni nanang amangan dagiti sa nga ili na. Nasikap mo't ni nanang. Wan nga rod. Saan tayo ama ipilit ti kayat tayo kininanang? Oray ni tatang, awan maaramidan na. Noan niya ti kayat ni nanang, ison. Una yun, ngagpaiso. Daytoy. Dagitoy ti ginatang ko. Dayta. Nginginaan na ita, bakit? Nalakalaang. Manungay. 2,000 laang daytoy. Anya? Nagnginamit na ita blender? Nangingina pa jay 5,000 Apay ngamin anay ita ti ginatang mong aramatin tayo. Excuse me, lakay. Saan tayo nga aramaten daytoy? Anya? Gimatang ka lang nga raw diti i-display diti balay. Saan? Irigalok dayta iti kasar. Anya? Anya ngay mo dita may sapay dita. Dayta. Rice cooker dayta. Dita ka din ti paglutuan tayo. Saan? Anya nga ron ngay? Irigalok ijay may sangag kasar. Nagadun ngay ang nagastuang bakit. Siguradong awanan kwartam. Nagkuna! Anya si tatay nanang. Tuyok. Anya? Naimas daytang isawsaw iti suka. Apay ngagsinnaay ka? Awan nanang. Awan matlat sarbina no ibagak. Isa di yun damagan pa. Di mon sabat kurso na dati si daan atuyo. Damagan nyo pa ilang. Adamot ki di sardinas dita,
Kat no saan mo akursunada ti sardinas. Adamot itlog dita. Ado, ti masida. Wala ron nanang. Nagadaw. Nay, apay amat matay ka amang ibaga. Talaga mataya kiti kuno sa misyon nanang. Mamati ako mga awaran igatang itinaimas. Ngam agruar mo tiyado akwartayaw no da sa bali at tao. Unay daytan. Bakit? Mapan ka di makipiesta ita? Ijay, Hindi kampusan to apay ada pista ijay. Dapat ang pista na gitinatay. Ha? Kasano nga tamay ti panagpista na gitinatay. Rumar naman siguro ititanam da sa daag sala-salaan niya. Ubun Apay nakitam. Iso, ti imagination ko. Tajak pa'y mo't nakakita iti bangkay arimwar iti tanam na. Tapno agsalas-ala dita, uno agrambak. Iti pelikula agat kastamot. Mitlagayam. Saan man na ito ti pagsaritaan ta? Agdamagak nga ron kin ka bakit. Ta sikatin na laing ag-imagine. Nati pa ti namagag. Kasanumot nga ti langan ang iti bangkay nga agsala-sala. Anya pa sa ti tanam ti lumsutan da armuar. Ay, aguli mo ka man kitday. Ta panunutak, no niya ti ipan ko akanunday di ading ka. Anya? Inak man ikan iti kanun na. Inuman na, kan merienda ng tupayin Ay, mano atawanan, asaan na nagdigdigos, manipod na itanam. Isa mangsakdo ka pa, iti pagdigos na, bakit? Anya? Nanang, nagaduma na ita, minarkit yun na kanan tayo. Nagkuna akanun tayo. Nakasta, para bisita manan. Saan? Inak ipan, apara iti day di ading ko. Makmakan, kan merienda na. Apay nanang, rumwar itanam na, tapno mapanakanan na kita. Kaun Anya ti style na ngay armwar. Agtayab, agkarayam, wano agilaos. Ay agtaya, agilos, tila damdamagam tumat. Taken nak pailaang. Tulungan nak kidain tap numalpas. Kasta ka di? Wala manang, impanan iji kampus santo ti linuto na. Nagado. Anya? Uy, Awan mo ti karga dagiti kasirola kan kaldero anakitak. awan imbati na. Isa saron nunta. Anya ngay nga rin taramidon ta. Mapantala, nagiti impan na iji kampus santo. Sayang kami nakanan ti bilit kada manok. Alaan talaga na. Tatao ti mangan. Saan ka ta kompormidita ti mangan? Sayang nga talaga. Ay apo, tilar aramidon ni nanang. Sa bagay, sana masayang. Mapantamot alaan. Tatang, ayan ni nanang. Awan may rimwar. Very good. Mangantay nga rin. Kanin tayo, ti impan na ije kampusan to, tapno saan amasayang tatang. Aya, aling arod kanin tayo, naimas na kita.
Apay, anya dayjay at dayjay lamisaan amakmakan. Imbati man nagiti anak mo aparakin ka. Bakit? Ha? Uray imutam ida. Saan na ka nga imutan? Imbat siyan na ka tapno maramanambay. Aya, nagsaya atan. In ka nga rin ka na in. Tapno sana mabanglays. Naggapon na ngay. Sino ngay tinangtad ka dakwada? Dahil di ading mo. Este, inyag ti alalya. Inyag si Karuba. Sino ngay akaruba? Karuba, adi makit kita. Nakita Karuba, nagluto. Ramanakman nga raud. Nagimas mutan lakay. Nalainda nga men ngaglutaw. Kastoy mo lati linutok ngayon pang kujay kampusan tao. Aya, ay kaagluto ka manin Ay won, ilutwak manunday di ading ko. Layo naman, tapno adda reserbana. Ha? Mangipan ka pa'y kumaitiref Tano, adda saan na maibos. Irip na. Ay won anya. Ang mabasaan di ref na awan linong na igay. Ay bay paramidak itilinong na. Kun saksakan mo tun ati ref. Gumatangak para itiday di ading ko. Ta idi si bibiyag kat imutak. Yan. Iso nga ita, itud ko aminen amasapul na. Ha? Awan na talaga tatang. Dadaulen ti utek ni nanang. Saan mo't ngamin nga agbasa iti encyclopedia, kada Biblia, tapno manayunan uray basitlaeng kumamot ti ammuna. Sikamot anak. Kasano abasaan natin encyclopedia kada Biblia? Kat dinanto ba'y ang maabasaan tinakan na. Ha? Nauyong nga may nagiti manursuro iday. Isa di na kayat ti agadal. Mabutang. No pilitin da ama panag-eskwela, saanan amangan ngagmalmalam. Ay unay daytan? Imbag kanyak ta naka-grade 7 ak. Kati grade 7 iday, nalalaeng. Mamati ak tatang, ngamin nalaing kayo. Saan mo't gaya manag-eskwela ni nanang? Iswati mo't lar aramidon na ditan. Kundi na kayat ti paisuro kun madildilaw. Ayunay daytan, just kay. Nimbaglaki din ta napan ko siniim di ref ngayon paninanang. Apay aya, Dandani da tinakaw. Awan ko man no jakin na ala. Papagkat ko na. ha? O kat asino ngay tinangibagkat? Kun ayan na ngay itan, jay ref. Inlako ko na. Kaysa maungaw nga awanan nyaman na. Anya? Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Kuripot agastador. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka Musical and Recording Supervision Giovanni. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka
Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan ara paulwan. Dagiti ulaw. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ne, papanam Val, agar arudok kamat arumwar. Ha? Rumwar kan kat saan ka pa nagpakada. Agin inayad ka pa arumwar. Mapanak di tayo da parinardo. Ay ayabanak ngamin ni tayo. Apay nga awisin na ka. Kaya't namutahang nga da kasango na. Saan ka arumwar? Kababain. Itay ay ayabanak kat uwin ko na. Ita sa anak amapan. Saan ka amapan? Amuklak ti mapasamak numapan ka. Anya mapasamak may bagbagamag. Amok ti mapasamak ijay. Ken amok ti mapasamak ditoy. Isuas saan ka arumwar. Naglibas may kay laplapdam arumwar. Ha? Awan ano kasta. Naulaw tumanain intong sumangpain. Kitam katnay. Malamain ng awan pailaing. Bayan nyo, tatang. Anya. Bayan nyo laeng taaguma. Amom jenay. Sak kaya't ti mariribok. No naulawan di tao, mangriribok butang. Saan na kayo lakit di riribukon, tatang? Apektado ano mangriribok dito'y balay. Apektado tayo amin. Relax laeng, tatang. Aniya? Nay. Kita tumanaw ka. Asino aya titanawak, tatang? Ni Val. Sumungan ngagdiwar-diwar. Naulaw manay. Relax, tatang. Ay, agparnuay mananday tayo ti drama. Imbag kumaa, no tayo pagkakatawan a drama. Saan may, no dikat aksyon drama. Serbio, amen. Sa iro kayo, amen. Anawaan mo na dyan ay, tanay, dadaulan na amin ang gamit yaw. Saan mo ang maanawa day tano na ulaw, tatang? Kaya't mo asawan, buyahan tayo latan nga perde si gamit. Kapilitan tadi tayo mo't maanawa. Mangan takit di, tatang. Daganas mo amangan nga uray agwalwala ni Val. Sana mabalin na tayo. Ay, Val, saan ka kumamot nagdadali si gamit, Kayat mo, nasikat idadaulag ha. Halay, sana. Yali kakaklang nagtigamit siya ang madadaal, Barok. Sayang, Mike. Kurak ko ba yaman? Ay, kamamak din eh. Puurang na kano amin nagtigamit siya. Naisot pa karagsakan na. Di ibigay ang hilig, tatang. Mga naki di. Lala, awan na pulaos ti bubot ngam. Immune ako ni tikasta nga style na, tatang. Naimas to'y si daon. So, maimas ko ti mangan. Ha? Nagadaw ti dinadaal ni Val akagawaan da. Anya nga iti naramid ni Jenny. Apay adi na inanawa. Nakarelax mo tamang buy-buyak nila kay nang agwaluala. Mayat magti kakaanan na.
Anya? Nay, kasasaw ni Jenny ti asawa na, itata na usawa na eh. Dalusam amin na kita. Pidutem amin nawara. Nagadumot ka na dalusan. Agreklamo maet. Tagtagari bakit? Tadenggin tanu, agreklamo pa ni Val. Saan mo't ngayon waris ni Nanang? Saan mo't ngayon waris ni Tatang? Saan mo't ngayon waris ti Pusa? Sika tinangiwaris. Iso adalusam amin. Oh, makita. Tulungan ako na nagdalos ka mo. Tara sa malpas. Apay tinulungan ka nangiwaris. Sinulom ngayon waris dagita iso asulwemet adalusan. Salamat kayo. Gusto mo't kitliya. Gusto ti ko na ni Jenny. Suluan na mati mang dalos ka na giti waris na. Ta sinulo natin nagdadaal. Just kay. Jenny, balasang kao. No kanayo nakas tanibal, may busen at igamit yaw. Ay natatang, busy akpay ngamin. Awan ti panawon ko ang mga nawa. Aniya, nag-relax ka. Kaslawan anyaman nakin ka. Diyak ngamin ni papapuso tatang. Tano panunutek, ken rignaak anaimbag, ay makapatayak Ha? Wan tatang, aramidek dayta, no ipasnek ko apansinan dagiti aramid na alinuloko. Kasano nga rodin nga ay. Urayam ka di pa ya may busti gamit yaw. Ay saan mo't tatang? Agtignay ka nga raw no kastaan na ulawain. Ngamen, no nalausan ti Bartek na agdadaalain. Nay, rumor ka manan, Val? Andalangin naggatangan bakit? Saan ka rumor? Napatag ti katangag. No kayat mo kadwa anak. May nga, mapantan. Masadutak. Mapantakit din tapno di mumut ko na. Masadutak nga rod. O di saklat ang arodan ti rumwar. Rumor ka lang nga. Ngam pangaasim Tadyak kayat asumangput ka anaulaw. Saan bakit? Limpyo aka sa mangpag. Okay, sustinirim deta saom. Tano saan? Mangultimukan. Unay datan bakit? Amak abarikas. Nay, nabartek ka mo't baraok. Abayan mo na bartay ka. Ada reklamam? Ay, awan, barok. Awan, ang kayat ko lang nga ipakaase. Saan ka kumang agdangraan kung agdadaol iti gamit. Kayat mo na si kadadadaula ka? Si ka man nakibiyang. Ay, tumaraya ko! Tumaraya ko! Anak tao, anawaham niya asawam talay. Kasta una yan tinervyos ni nanang mau. Jak amon no sa dino tinagkaykayaban na. Apay manok ngagkayab. Maalam pala tagkatawa kat matay ka biniti danag. Relax, tatang. Rumwarak man kit di. Ha? Ay saan Di pa ikat ikisap na nagiti amin nagamit yaw.
Ikisap kumutten ati anges na. Ah, Ay, saan tan nga agawid lakay? uwan bakal. Aglimang talangan iti kubo-kubo ni Lucas. Ay, dayjay mo ta babae. Di na pa'y anawaan ti asawa na. Injak malamaw. Remarket di ikay ah. Ni Jenny mo't day ta lumabas. Ay, uwan nga raw, kat nabartak mait. Saos. Lilikadon bakit. Gubatain. Ay, agawid tan, taganawa talakay. Uwan bakit. Sapay nung ni Pumatay! Jenny mabartak sa lang nga ulaw. Pumatay pa'y. Iso nga rod, saan na akayat ti tumimtim iti arak no mabalain. Kun saan na akayat ti agunget. Saan na akayat at tutupan ti asawa na. Tano kasta ti mapasama kat iyinuman na. Aging ga akayat na apatayin ti asawa na. Ay, just kikiday. Jenny pala sangkaw. Ibatambay taabunan. Pumataya, tatang. Kaya't nakapatayay. Sa may salang ti kayat ko. Patayan. Dayjay aval. Isa na pala sangkaw. Kita man tilaing ti jablo lalaki. Diyos kay, agpada kayon anabartak. Agpada kayon anaulaw. Surutat tilanggong alalaki. Nga uray sa dino. Ti pagtortorongan na. Kasanaw no, agturong iti deraas. Oray tumpak iti deras tatang. Surutat. Ano ya? Tapwakak at tagbatagbaten. Ti anak ti jablo alalaki tatang. Anda dito ni Jenny. Talaga patayan na ka. Uray tumpak kayo deras. Surutan ka patayan. Nakadano na ko niti barangay hall. Magpatulong ako. Bal! Sino titratrayan? Ay, Patayan ka lalaki. Ay na, ay, pangasiyaw. Ilamang dak ka ni bakit ka. Tulungan dak. Patayan na ti asawa ka. Dalitan. Patayan ka no kunat, patayan ka. Mapana ko niti si Arta ilakaw. Ayan da dyan lalaki tagbatag-batag. Mabit lang, Jenny. Lanyaman ti parikurtyo ng asawa. Pagsaritaan nyo, alay ba? Saan nyo nga mo ti lubong nyo tagpada kayo magkaya manabarte? Amok ti lubong ko, kapitan. Amok ti mapaspasamak. Kan nausawan akon. Ngam patayak latta da dyan lalaki no makita. Ala. Pagkalmaan pa tiriknam, tornosan tayo na ito'y. Siyak ti kapitan, siyak ti matungpal, para ti kapyaken kinaawatan. Tsaka ti subag iti barangay tayo. Kapitan, Raraamen kayo amin. Isa raamen, ken denggendak met kuma. Ala. Ibagayo ka ni Bal, tarumuaran di tasiyara, naglemangan na. Hey, just kikit day.
kita ta napagkalmakon ti Riknayo adwa. Pagsarita na naimbag dagiti bambanag. Sika, Jenny, anya ti kayat mga mapasamak. Sungbatak laeng ti saludsudyo, Kapitan. Tagburburk ti darak iti dayta a tao. Ti kayat ko ang mapasamak ket kilawak. Ha? Nene, apay nga kilawam. Anya ti kayat masawad, patayam. Wen, Kapitan? Adon ti pinirdina. Awanan timbati na gamit mi. Naikisap. Isu nga ikisap kumutten ti anges na. Ay, unay daytan. Ay, bakit saan mo't agbalbaliw ako? Ni Kapitan ti witness iti dayta. Uray balod na kon. No, makita yung agigimak pa iti. Uray nagawangan lang iti arak. Nay, unay daytan na panagkari. Nagawangan ti arak. Lungay jay bote ti suka ato bayto ti iniggamam. Ibalod na kagit din. Langgong kamay. Pasat lang iti napudno pa nagkarik dayta, Kapitan. Sa anak to na tumimtim apulos iti arak. Uray bitayon dak. Saan mo't agbaliw ka no kayat mo ti agbaliw. Sana na itabitay ti ibang bagam. Ikarik kap. Sana kun kami na iti uray niya kita ti arak. Sana kun na makibarkada. Sana kun na rumar ti balay may. Agbalbaliw ako. Nakita mo tilang at asawam, Jenny. Kastauna iti panagpakumbaba na ken panagkarina. Isa pakawanimon ken ikamet iti kundaway nang agbalbaliw. Siya kon ti makamuken kwa na. Ala, mga ramid ti sekretary ti palpinirman nyo. Tapno marnusan ti amin iti nagbatan nyo. Umanamong kayo kadi. Oh, naulimat kayo matatwa. Silence means yes. So nga, agpinirma kayo para iti panagkinawatan nyo. Ken, tapno saanan nga uminom apulos ni Val iti nasanger. Saan ka nga rodon nga aglwa, akas lapawikan. Kababain tagasawang agpada nga ulaw. Nagalas. Agpirdi di maysa. Pumatay mo't di maysa. Ay, hunay daytan. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Dagiti ulaw. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan dagiti sumarsarunupay a pakasaritaan. Ngay tampuk mutlang dito'y. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision. Giovanni. Isursurat kaniti direksyon. Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions, isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Wow! Tangsik! Dito'y program tayo. Unay daytan kaka. Tatang, mga sawa ako. Hindi pala na panatawon day sa nga iriririm kundi sa atang mau. Mas naawa ka. Aban ba't babae ayam ammo na akayan ayat na? Ipasyar mo nga midati kayan ayat mo dito'y balay apaw. Ti kayat ko kat ije balay da pasyaran tayo. Kagiddanan ti panangdanon tayo kanakwada, tatang, lola. Day talaga ayam. Sana parikaw. Malagayam. Ti parikaw.
ket ti ina ti kayan ayat mo. No kasta, amoyaw ni Nana Cord. Kod magayam ti nagan na. Amok ta balita daw ti kinangato na awan mo't ipugaw na. Anya? Anya nga ipugaw tatang? Sana ya, ay ti Tagalog ket ibuga o di ipugaw. Anya? Awan ipugaw na nagngato ka na tao. Ay, madi ano kasta? Sapay ti puli tayo ka simple. Napakumbaba ka na ase. Saan mo't ani Nana Cord ti asawa? Ti mo't anak na ani Basya? Basya, awan lat naganan asa balay. Siya, tiyawag ko kinkwana tatang. Ngam tiyawag ni Nanang na ket Basya. Anya nga min ayat tinagan na. Herbasya. Ha? Ngam nakapimpintas a babae, Lola. Nakasingsingpot pa'y. Ay ka, champion agaron no kasta. Saan mo't ajay nagan na tinapatag? No di ka jay si bubo ka laki na tao na. Isong asawa mo. Sumurot ak madangkal. Tas siyak ti bodyguard. Ay isan miya masapol ti bodyguard. No kayat mo ti sumurot, mapalinata ka anakan. Ay, agyaman na kangkal. Ang amnay, behave ka. Saan mo man nga igaraw, ti kinamanagdilaw mo. Ni angkal mo't. Nakadkadlawayamat. Pero kababain mo't nga main kani Donya Cord. Dunya. Uy, iso ka no ti kayat na pangawag kan kuana. Donya kada madam. Sos! Nangato at tao nga ron angkal. Bak nang kanatanok nga ron Kabalan tayo, may pakibagayan ti amin nakita ti tao. Da tayo, tayo napakumbaba apuli. Saan tayo nga iparamag ti adda ka na tayo? Diyak kayat ti kasta. Sige, mapantayo nga roday. Ha? Naka-t-shirt kayo lang itinalito mapuro angkal. Kun kupas among. Sa dapay abot na. Nadalus mo. Sana masapol nga agpabigbiga. Ibagadan to na asi katiboy. Kat jay driver ang nagdisinte iso ti boss. Sana paripot na ita. Sige, ayabamon ti driver ta mapantayaw. Nay, isumot gayam na ita sumunga day. Apaw! Kasla senador ni Dagula. Naka-Amerikana. Saan nga ta mapudutan iti dayta suot na? Di nangarot kayat ngam pinilit ko lang. Ala, di mo dildilawag tapno saan nga agbabaway. Jefferson, aglugan kan ni takot siya manihon ni Dagaul. Ket agbakray dakmat iti motor manihon ni Lane. Kunak man no di tatayo amin kutse angkal. Laglagi pa amapan tayo dumanon. Kaya't ko asimpri aklat tayo ti sadino man napapanan. Nalaman laengan angkal. No comment. Sige kete, mapantayaw. Herbasya, nagbayag mo ti kayan-ayat mo nga umay dumanon? Adada ka nun iti dalan nanang.
Oops, di na awagan iti kasta, no adda sa bali at tao. Anya nga rod nga itiyawag ko kada kayo, nanang. Awagan na kiti mami. Anya? Ang mga agan nawil ti dilak, ang mga awag kada kayo iti kasta. Nang runa nakasangon dagiti agkakatanok at tao. You mean, baknang ti kaayan-ayat mo? Adamot mabalinda, nanang. Mami ko nam, no kayat mo tinasayaat, tano saan, abugak, dagiti sa nga ilim nga may dumanon. Sige nga rod, nanang. Awagan kayo iti mami no addadan. Ni, isudan dagita. Matikawak, kotse ken motor, tinagsardeng dita. Urayan tayo latang masidagda, nanang. Tinasayaat, umunagak. Urayag ang makatugaw da amin. Kalpasan na, mabalin kunton ti rumwar. Kunat mo kadwam ni nanang mo amang uray ka na kami. Maawatam latan Jefferson. Amumutin ni nanang, paimportante. Ayan na ngayon ni nanang mo, friend. Adapay la iti uneg. Rumor day jenton madamdama. Amangan no saan na kami akayat akasangaw balasang kaw. Kaya't na kayo akasango, tata. Imbagak met nga umay kayo dumanon. Sige urayan tayo nga raw darumuar. Sa pinagpudot na ito yung suot kong Amerikana. Nangrorotap ti Badok. Ayan usamon. Tanda talent film iti dayta lagaol. Awan mo ti aramidem. Agtugaw ka laang may. Di mo pa'y kayat deta dagol. Ibaganto ni Donya Cord asikati Boss May. Ha? Saya to. Nagbayag mutan ni nanang mo, friend. Anusan tayon? Rumuaran day jay. Ha? Kita ang jay Christmas tree, uncle. Agkut-kuti. Kawayan na Christmas tree. Naangaw ka mo't alin. Ninanang data. Dakkel nga na babae kan nakutong. Diyos kay, nagtangsit ta suotnan. Napuno iti arkos. Nagado aribon iti ulo na. Sadya aritos na. Ay saus nagtangsitan. Dakdakkel sapayan ngam ti ulo na. Unay daytan. Tibado na. Sumilap-silap. Nagtangsitan. Ngam ti sapatos na. Pudpud ti takon na. Just kay. Kaya nagbuntog ang magna. Kunam tlanday tay agmarmar tiyan ngagkasar. Nasamot iti dramatic entrance ni nanang mo balasang kaw. Pasensya kayon, tata. Sauce! Unay abuntog daytan. Ingka igpilan nun nga dito'y angkal, tapno daras. Igpilan. Una, awam mo ti marakop mo bagina. Kasla ka arakop iti kawayan ano arakupam. Ibaklay maun, wano igpilam. Manimit nagluko ka. Ano sang tayo nga orayan? Ay, Sauce, abuton tayo ti siyam-siyam ano kasta. Matawunan sakbay ang makagtang dito'y balkaon. Tapno sa naboring. Tukaran tayo ti funeral march. Siyak niya balayan mo ng undersound. Ngam son ti awag na kanyak. Si kangay may tabalayan.
Saan pa'y anagkasar dagiti ubing? Iso saan na tila makaaw-awag kanyak iti abalayan. Ha? Nagtangsitin. Aguli mo ka lang nagaol. Awan kaya. Anya mati si bubukalanagan mo, madam. Siyak ni Concordia. Ngem cord, ti palayaw ko. Uy. Isurti nangagto na palayaw mo ka na. Uwan kaya, madam. Sana ko nga agpalpalikaw. Tanay, awanan ti oras. Naibos iti kauuray ti panagmartsam nga umay dito. Anya ka na iti kayat siya asabaong. Sa anak mo't anapili unay? Adalakid di, may sa abaka, kan may sa ababoy, mabalinan. Saan ka napili ngagpaisaw? Kasulangan. Dua abaka ken dua ababoy. Tapno sana matukol ti aklaw. Ha? Ada ialam ka dagita? Adamit dua lawas sa panagpalimuskaw. May sa kagayam nga madam. agpal. Ang angawan na kailangan ni tatang. Kinapuno na. Nakasaganan na kita, baka kadababoy. Oh, kasta ka di? Aba siya, anak. Nakasagana mo't gaya mo, ti pagpasida. Uwan nga rod nga na, mami. Wow, tangsit. Mami, kontra tatang. Tangsit mo na. Adda ka di, nakakatkatawa. Awan mo't gidi na ay stay, madam. Sakbaya pumakara kami. Damagak man no ada naala yun nga sponsor dagiti ubing. Ninang kada ninang. Don't worry. Natatanog kan ada luganda amin dagiti napilik. Kasta ka day? Si Kangay, ada mo lang nasayat nga sponsoran na alam? Masit lang. Basit? Wain, madam. 20 laeng. Nagkadun. Adamot lang mabalinda? Damot basit. Kita saan na ba kay babay ng timaalaman ninong kadaninang? Daytay, tao, ti alaam, huwan? Nagtangsitan. Nalabos mo ti kinalastog uno kinatangsit ni bakit Concordiangkal. Awan mabalintayaw. Kaisumot ti inat asawaan ni kasinsit mo. Naimbaglakid din Ta nasingpot ko napintas ni Shasha. Nagan na lang ti medyo kimabsiw basit. Nagpintas nga na tao. Pinanaganan day ti erbasya. Nagdawal damutan. Ay am tinagan ditan. Basta ti ugali na kat ugali ti tao. Ha? Ni Uncle Mat. Apay adda tao at ugali na kat ugali ti pusa. Wano utot. Wow, basya anak. Agkakabaknang dagiti ninong ken ninang yo a pinili ni abalayan. Kitaem, 20 ang nagpipintas a kotse. Tinakaparaday ti sango ti balay tayo. Natarantadaan di ta kalsada. Kunamlan kotse ti senador. Ay abalayan.
Ayan na nga, iti lugar na iti nilong kanina ngay nalayaw. Ha? Ko abalayan. Dagitaman ni. Ha? Ayan na kano, Uncle. Dagita ka no, ne. Ha? Day taglati at tricycle. Kan may sa tura-tura ti lugan da. Kan dua bisikleta kan dapay ulnas. Apay, dagita lang tinalaman ninong kaninang da abalayan. Kwa abalayan sa nga pulo tinaglugan di ta tura-tura. Ken pito tinaglugan di ta daan at tricycle. Magta dinaluspak. Nagsisinardinas dan adita. Ket dagiti daddo mga awan lugan na. Naglugan dan adita ulnas. Kaing paguyo jenwang. Nakarakad dita po unti manggati karuba. Jagitamot gayang titang-tang sityo aninong kadaninang. Kaasipay jenwang anang iguy-guyod di tolnas. Di yung tumutim pasigod. Tadapay jay van da Uncle. Isukuman atin ang sukon kadakwada. Day tantumot adwa palanggwad kadatang sityo. Malabay amon ka na kan pasimpli ka lang. Abalayan. Agap apot kamutain. Apot ang taropam. Kanay. Kwa Kakasla maismatan ti kanadakkel na italingat mau. Oh, di tan kagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan na nafauluan. Wow, tangsik! Dito'y programa tayo. Unay na itan, kaka. Padaanan, nagiti sumasaruno, paya pakasaritaan. Ngayon kam itampok lang diti programa tayo. Unay na itan, kaka. Musical can recording supervision, Giovanni. Script can direction, Jocelyn Oblero. Maripod iti Triple R Productions. Isang sagot ka na kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Unay na itan, kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan arapauluan. Tangkeg! Dito'y programa tayo. Unay na itan, kaka. Unang kalabam ti rubber shoes ko, mutaleng. Di mat nalabaan. Unay mat day tan, apanang bugkaw mo itasawam, Denver. Kat na mutaleng. Lagalas mat day, day ta apanang sasaam. No na ba nagapangibaunam ket saan na maaramen? Sikan ati mga ramen, ta adumay ti trabaho na dito yung balay. Kasi mat ti asawam. Awan mo tinadagsa na trabaho na dito balay. Agin na ulang mat, kan agsagad. Ado, barok. Makakitang mat ket agkubong agsagad. Kan agtaktak derdi talababong aging inaw. Kan tinakita ka linaban na. Iso nga imbis sa bugbog kawam. Tulungam kadi takasta nagitag pimpin na nga gasawa. Kan sikanti manglabay ti ipalpalaba marabur shows. Papispisak tubay. Ulay mat daytang Denver. Ragsasao ka. Kaslaawan panagayat mo itasawam. Sana may bagay kan kuwana na kita balikas. Tani Gina ket na emma, na ulimag, nagagat, kan nalibnos. Madisnog kon tupay. Aniya.
Asangkaw, mawatam, ken pasensyam latan di asawam ha. Uwan tatang, maawatak ni Denver. Basol kumot namin, tajak na tungpal tibilin na. No nagadumat nga minti trinabahom balasang kaw. Tatang, Nakaanos ka nga asawa. Naggagit ka pa'y. Awanan ti sa pulan ti anak ko kin ka. Napintas kan nasingpit ka nga asawa. Sa narumba nga pasakitan na ka ni Denver. maawatak tatang. Makitam na ita kinasingpit mo. No sa balila ababae nga ta, limabanan Uno saan pinanawan na ni Denver. Tatang, Kanayaw na bagbagaak. Gamkaskas di nga awan dengdenggen na. Tangken talaga. Agam para makita no sa di na ti pagpatinggaan ti kinatangken na. Di na. Yung kama register. Nalipatak lamin tigang matang iti jail. ha? Kita agin inaw baunam. Sikan ati mapan. Naman nugak. Alya. Ay, babay. Deng-deng may babaon ka. Akirin ka na. Wan, mabitlaan. Ilapas ko lang daytoy. Agrason ka pa lang. Basibasin ka ditan. Ay, saan mo ay kaskas na at asawam? Apaya nagtangkin ta ulong din bar. Inton pan na umaday tanit ti kinauyong mau. Kahit panawan na, kasta ka rin tatang. Anya ti amam no kastan taw ti mapasamak. No sa bali lang asawa na ita, nakiginubatan akin ka sabay talaw. Padasan natin talaw at apilayak. Oray tapilayan lang. Ay, nga. Umay ka man dito. Darasam. Apay ka di Denver. Apay at tinungpa anak. Kaputan lalakiro ka. Anya? Ay. Apaya tinungpam ti asawam Linber. Lalakiro nga min tatang. Nakitam ang naglalakay. Wine. Sana po no dayta. Kaanaw ang nakitam ang naglalakay. Italaan. Magkisarsarita iti lalaki na. Saan ko alalaki dayjay? At dadamdamagan na kanyak. Birbiro ka na ti balay damang siyano. Kat intudok ija abagatan. Nag-sweet kayo nga gininisam. Gaputan na saya at matipan nakisarita na. Kan imisamot ngamin anagyaman. Iso nga, imisamakmat anang ibaga iti awan anyaman na. Saan man at ilay pagpabasol mo itasawam, tasyak amis mo, tinakaimatang iti panagdamag na dyan, lalaki kan kuana. Nalabas ti kinaimon mo. Nauyong kan naimon ka itasawam. Apayaya ta kontrandak akanayon tatang. Kursunada yung samot ti asawak. Anya, Anay rin pinasugsubod nagmatang. laglag ka. Ang balbalin nakit din nga arsab kan awan manak nakam na. Ibitin kanto pa iti pabalinswak. Asino man ang jay lalaki a kinasinayat mo, danga. Ha? Awan mat. Nagsaya at inisam yo, ha? Makita pa'y nga dakalinlin na ilom di tata makitam. Awan mat ti kalinlin na ilok. Ni Manong Oscar dayjay. Dinamag na laeng no napalabas ko ni nanang na.
Kat imbagak ajak nadlaw alimabas. Ta makumi ko makmet kadagiti trabahok dito'y balay. Puston! Lalakiro ka! Maminsan pa nga na kain inisam mo dita kaslag sayat launay ta paringguyurin ka dita kalsada nga ibabain. Sige! In ka nilapas ti trabaho na nga. Denver, saan mo nga urayan ang maumakin ka ni Gina? Apay tatang? Adam mo yo anak kasaga ng isukat na kanyak? Awan, ngimdingin na kumamit, Denver, anak. Saan ko man nakatangtangkin ta sangim? Saan ko man nakatangtangkin ta ulom? Dumgag ka kumabot basit Ay, awan tanang. Basta makita pa yan makinisam dita. Tepak aragos ti sungo na. Nagtangkin miten ti ulom abagbagaan. Saan mo alabsan ti mang pasakit ka ni Gina? Tao mo't na ita masaktan. Uren ko na tayo ang nasingpay. At dan tulatapan na kauma na. Sa denggin na kumamay tanak. Sana natangkin unay ta ulom. Apay dito nagdakila traveling bagay gemaw, Gina. Lading itak tatang. Ngam panawa ko ni Denver. Ano? Nalabosan ti kinauyong na kanyak. Kanayon nakpayan nga ibabain kadagiti tattao. Isong agsubli aklaangan kininanang ko. Ay na, balasang ka. Nasakit man tirik na kitinay tapang ngedeng mau. Kayat ko langan nga daywam ni Denver. Gamti makit kita kaparparigatan na ka. Diyak kayat nga apaan uno balsan, tatang. Diyak kayat ti makipin na sakit kan ko ana. Iso na sa isaya at laang na panawak. Kan agyaman nak tamaawatan nak, tatang. Gusto mo't kandiya, tapno may kati kinauyong na. Kinatangkan ti ulo na. Kanayo na bagbaga ako no palagipan. Ang awan. Tangken lata. Tatang, agpatuloy akon. Kat adto'y ti surat ko para kan ko ana. Pakiitad yun ton. Apay, Andriyem, pakpakan mo ka na tatang. Apay! Renenene. Apay nga bartek ka sa pabasulin na langgaw. Diyak maklong na din tatang, saan? Oray man, arib amin nga arak ni ti lubong. No di na kan kayat ni Gina, awan mabalin ka. Binagbagan ka idin. Kam nakatangtangkan ti ulam. Awan dingding ka mapamagbaga. Tangkan. Tulungan nakdatang pangasayaw. Anya kahit may tulong ko ita. Alangan nga agmagikak. Tapno kilaat nga agsubli ni Gina. Ayawanan. Imawanan. Awan mabalin ka ta saan ko mat apanunot ti panunot na. Kentirik nana. Tatang, Lay. Anya nga ti serbe ti parang sangit-sangit mo nila. Ayawanan na. tulungan nakdatang. Surutan tan Gina. Matayak na mapukaw ko di asawa ko. Surutan ta, tapno adipan manan, tapno pasakitan manan, ay saanan. Ikarit tatang. Ayat tagtun di asawa ko. Mas daawak kas kala asino atangkan, lumukneng kamot langayam. Agbalbaliw akong tatang. Basta agsubli tinanak di asawa ko. Kasanaon, no nakitarayan, napintas ni Gina. Adaw, tiyagi inagaw ang mangayat kan kuana,
ta nagpintas, ta nagsingpat, sa naggagay. Awan, ikas kan ko na makita mita panawag. Natural, ti kinapintas na. Sa nga gas-gas tao, ka nagiti make up. Ta natural ti beauty na. Tatang, pangasiyaw, surutan tayo ni Gina. Surutan tayo. Ay, onay daytang. Kaya sino man namang pasakit iti anak ko, tagtag bata! Kaamak din po anak. Sumilap tigam na abunang agawitan. Saan tatang? Magpagpakasyak iti ina ni Gina. Nana, pangasiyaw. Ikan lang iti kundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Aramidag amin nga iparami yung kanyak. Basta isubli yung kanyak ti asawa ka ni Gina. Tawanan ni Gina! Di mo ipilit ti kayat mo ta pumataya! Anak ko. Magpakasyak na nang. Uray adipunundak. Basta mabawik ni Gina nga asawak. Over my dead body. Nawatam, iti Ilocano. Aguyas kapay iti bangkay ka usakbay ang maalam ti anak ko. Abalayan. Koreksyon. Lumasat ko na saan nga aguyas. Lumasat, aguyas, agkarayam iti bangkay ko. Isumot lang ay suneta. Pumano kan? Narangkas yan lang. Uray paguyasan na aramidag. Tapno may pakitak lang ti panagbalbaliw ko. Anya? Aguyas ka kanyak laglag? Saan nagtatak ko na uray aguyas sa kiitidagan no isot kayat yaw. Gapaw, ta sa anak mo't asa iro akasken ka. Sige, ikan ka iti kondisyon. Sige na nang. Uray anya na ita kondisyon. Aramidag. Basta mabawik ti asawa. Dahito ti denggam. Uray dakes ka manugang, dakes ka nga asawa. Adamot siled, ti kinamanang nga asi iti pusok. Agyaw anak nanang. Sige. Ibagayon nun niya ti aramidag. Aramidag nga wanduadwa. Lalok nang kamot lagayam tangkay. Di na kantyawan na natataw. Sige. Ti kayat ko, agsuro ka nga agtrabaho. Nga, dito'y balay, ti pagtrabahoam, dito'y balay may. Wala nang. Mayatag. Basta din na kami ka ni Gina. Saan pa'y? No under process pailaan. Saan na mabalain ang makitam ti anak ko? Lupasumpay ti assignment mo. Sakbay ang makitam ni Gina ng anak ko. And I will give you 1 month to do that. Kalbariyaw. Ay, numang lupay-pay ka, agawid kayon, tama disturbo aklaw na yan. Ay, saan na nang? Aramidag ti papa, aramid yung kanya. Hanggang, hindi lang mabalin ti tumawar. At ngamin, sakit ko iti puso. So, hindi lang mabalin. Makalawas langan ti penalty. Tapno di mumut ko na, alay. 1 week laengan, ngam, manayunan, ti trabaho. Ha? Anyaya ti paramid yung kanya kiti makalawas na nang. Binigat, kun minalam nga agsagad ka itinalawa nga arubayan. Ta napuskol ti agregreg kadagiti tallo akayo ti manggadita. Minalam apuuram dagiti binunbunton abulbulong. Nasbakan. Dayta kumati 1 month nga aramidam. Angem gaputa timawar ka. Sige, 1 week laengan. Ngem, ada na yun na. Agsakdo ka iti binigat. Sakdoam dayta dram. Kan, no agdigusak, agsakdo ka.
Ha? Naspakan, anak. Sige, no isot ko na yun, Nanang. Basta mayawid ko lang ti asawak. Kan, ti mauday. Tunggal agdigusak, iswam ti bukot ko. Ah! Ulay daytan, Nanang. Loko. Lumok ng kamot lagayam tangken. Eh, pirmi mo talok ng mon, tigas. Bueno, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Tigas! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan, dagiti sumarsaruno pa pakasaritaan. Amay tampok metlang dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod, iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.